Adom. Hey, production funny. Ane ye de radia say said so watch you feed a foforo. Na ne mama siri na me me production ni bo na say wa nim. Na e kone e ba na edi ho komo na bia ye siri na bia ye funny na bia ye de ho. But ni nyina mu no mo ho nti e na ye hie mu awie yi. Ye da otwedi amponyankopon ase. Ono wapagya yiti na ne so wasan ya che ye nkwa. Ne dom ne na humobro nti na yasan hie mu enne so. Na ye hie mu say dia na esefata say ye de aseda piesie na kasa. E de ma wonyankopon no nkuto no se, ono nkuto no fata. Ono nkuto na anyonyam yinara eye ne dia. Nti ye da na se for this beautiful Friday out dia cheyen. Na abrabo na ye bono ho. Emfa Nto Nipa so ima ye nhwe ne kekewu. Da bia series ni nyina enya ya meseme ye nhwe ne keke. Because I wish enyoma ekoso na eyi nipa esuban ede kire. Onipa bia wo ho bia ye nipa wo a wo hwe me awie no. Onipa bia wo ho ye nipa. Enti suban na ye hwe no wo eye series no mu no. Sa suban de bi so betimi aben wo ba bia wo. Hwe so no na fofo be ya de na de obeba otiri wo pose wo besisi wo ho. Hwe se ade bi ya wo de wani beku hu panifo bube omo se etua wonyonko ho a etua aduam. Se nya wo de a wani hyeda nku hu sade ne nem pese ye domosko ne ye hwe se eye natural sade ne nya wo de a de obetimi aye no wa ye nye force ananso se sanka ye nyina etimi bu ho modern se eye de o enye ye de o etimi ye ni ye den eku ade no ho e be hwe sa sen no na ye bedi eno so eho enkomo na hwe se obi wo ho anu abo ntiri mo po so no de bone ti so dupo sei bone no bedi ye woni pade bu wo ho a wo mu tiri mo susu ye ne wo mu tiri mo po nyina da eye bone na me bompa ye wie se mawurade ma wo hia safo ni bi because ehu ukohia obi a ne tiri mo po ye bone nko a ehu na ne ekoni nyina krono sam wo mu atro sam wo mu it's very bad but yade as say yesua enti na ye nyina ye hwe Emfa Nto Nipa so yi te du Friday say ya ye chatroom ha de yade sua na meneme mame mama Israel Wallace prophetess menene wo ha mechia na mana kwa bada yetwe ho kitwa bi na yaba nti eba pe enkomo hwehwe ni na ba hwe videos no na yetimi so edidi ho enkomo de ye futuo ama yenga ye hwe eye Adom TV ewie na me social media family no so de Rahina mo adwa mo ne wa mo ye aboaje mo ne omom keka ho nyina mo mbra na ye ndi nkomo mfo madwe nkyere mbra enra na me hwe Rahina say hey man pass man odupon ani musa man pass man enti ene so no ye to aso no ya gye mo adwen na yetimi ede eye adesuade ama ye hinara ma mo akwa ba ehu mama akwa ba enda me chia wa anapenchiam anape de me chia wa ehu ma ne me chia wo o me judo ma mo te de no ma me raze hwemo o ho aye fe ma pocho mo sio eh ma je say ya ne me hu show ay adom o ne humobro adom ne humobro oh em bom pam se radu mo bo se na wa do ye tie enti no bayi mi maami a chene de me maami pe ene ye di enkomo esanse enkomo na mu edu enti no ebetwe ye ho na yaba yebetoa ene enkomo twetwe no so Nto Nipa so no ni penya ye Nto Nipa so no ni penya yo adofo ye mamu nyina akwa babio e de ba eye emfa wo ho Nto Nipa so ene chatroom ha na enen me fransemfo amienu miensen bi pam susu se ebetimi asiesie yanamotuo ewo abrabo a ye buem na ne edi kan pese akohwe yen video no yen kohwe video na woni wunnuanom yade a obi wo ho ne obi yade a na dwemu nyina ne se nipa yade am ne me de misi no no na dwene se o sisiw anaso so ofa kwan bi so na o de ayi wo kwan bi mu eno kro mo kan sen nyansakro no obo nyansakro no na
nani ani da ho kro no so no do bad ono na mpa no sabi amode ekoi ade we wu benya se menya se so nya wi a no pese o se sisiw ba se so ban no miso se e di so so bebre e de ba onipa abrabo so ti pese akohwe eye minta ene two boys na mo wi aneoma e wa fuom hode ma no na ane hwe se ne eye a eno so so o ma wi ade na ma na wi na so mo musika na fe o mo musika na o ye no ho style bi yankohwe na yembra ye ba yo adofo ye mamo aye akwa babio ma wa hu minta so na ono mo digina ho no yes ono ane papa ne oma wo ene wa bo boys ne pa tujane mo pa mo ma ko wia ene okọ fie na ne papa buafu se adan na ode ade ama ne so nhwe so na nyoma na yira enti papa ne pese o chese jama o pese o po no kura se ne ba no ene ono minta na ba back to boys ho se opo mo chew onyoma na mo fa na mo kofa mbra no no abema wo mu sika na o hwekwa ni mo so sika no so akowia ne papa sika no akowia but asase ne de no ai na dwen wasi na dwen po se obesisi boys no tijane no enti wo hwa sauti asase so na o ye obi a tam bia de wadwene mo po ne se no obi ya de a o de o pese obesisi no e de na ma nipa bi esa yesu anaye den ne ma hwe sunsuanso e di echi makua Erade Shirao. Amen. Wa wo hwe me so Erade nya okese. Ne kwasem ne se ye wo nipa bi wo abrabo mu omo ya bro. Omo wabusuam abro. Omo ye mantem abro. Omo asafum tumi asafu pani abro. Otumi asofo ketwa asofo pani abro. Otumi abusua pani abro. Otumi abatan abro. Ejapade wabusuam otumi yesisifo abro. Wo hwe minta wa papa de na wo ton na wonim se ejabi wo ejabi tiase infantefo semantete wo tete wo na hwehwere na wo papa wu a ejapade nyina ba ya wo mintade ya ada na wo ne tijane no aka bom na wo wia ede ma wo afa na ade o mo wia no omko famra ye wo nipa bi wo abrabo mu a onde enibrebre odidi je se de ni bre ade ai ade ni ye no ane de akwa ni san bere sa funtu funafu ai de che funafu omudidi ba ya ko ya fu ba omo men na mo ku je funu ba ko so omudidi a omo men enti wo hwe ne aminte eyeyi a sunu ne ban no enti tie pa na papa de tie na edika wapo na tosumienu so apo so tell papa say oh yes smart ese ne papa samum oh yes smart ese ne papa ka papa ne de ono papa na ejapa eja na ejapade eja nim se ente bia na bia meko mi wo akiri bia na metumi kitue bia me wo no enso metumi de nchiri ba enti wo minta no oguni papa ni mase o se ne papa din o ma ne papa legacy o ja ho asai yembe hwe abusua bi wo ho a se ne ye kan ejapade wo abusua no mu papa na bre ne moja ni wa ye ejapade si ho e de ama nchirima anuanom na obehwa na ba ko bi wom na wasore na wahwete ejapade ni nyina ana otimi fa anuanom ne nkaye nachi na ejapade na won papa de agya no ono nko aye den wa ton o ton di jisika ni di okoka na ye pinche se obeti sati abusua bi na wie yi e bi ono aka sampo de wa ye busy baby nti won hwe but obi be hwa ka kire na afuto be na de be ma no afuto a makua be de be ma nipa ne se on hwe ne yie na abrabo ye boy ewia ye boy eni nsu atwei na tibia na ye si na nako dakoro ebedu suso ekwa na aba ne wudi ye papa no ebi de bi be ye wo papa na sidan esi ho na nkofo ma hide no wo fa tejiji ska libo kwa wujiji wi a wonkotua na o ma ba ho an so abaye manso ukoka na ofa cruise na ebi ho kwa ya asase na ofa langas wonim se asase ya che obi ane ne de bia papa no aware ba ko ana mienu ema no ne yinom ya mienu miensa wo so ma meka ho ne idimpa yesi ahonya idimpa yesi ahonya. I think say I love that ending. Yeah. Dimpa eyeche. Yes, yeah. Ye me show. Ye gina esuma we ya so. Say woni obi eye ade. Wo de wa botiri mu po.
so sumasi on de ebia nipa na koma mu fa one wo ye adwuma no a ye nyina anim se wo adwene mu potam bia sa na ensunsanso bi wo ho a consequences bi etimi ba wo so se wo de wo so a wo de namuni o ya nipa frakadam o bo nipa epo o sisi nipa chese tam bia no wadwe mu nyina se wo kosisi obi na wo de age wo japade na wo de age eni o ma bia ma wo ne kwasam ne se abrabo ebo se unu obi nam na tembia wo sisi obi a wo na wo sisi nipa no wo benya dodo na mfantefo se shum aze okosro shim aze okosro mekua ade bia enya wo dia a awurade dia to nsem onyankopon dia ye nhira dia to nsem no wo fa ajigu wo fa ajigu efi se enya wo dia wo dia ni bre na odi nyaaye krono na wo fa ye nsisie kwanso na wo fa ye 419 na ba wo nsem a mama na aye ka sei o si enyina no nipa bebra fa sa kwan no so enya won ho a je se o mu didi peche enti na ya che ebo so obi wo ha sabe o manim kafra obi ba aye drugs wanom wi sabe wanom cocaine na ya basa enfra kwala no obo mu se nsunsan so bia na maame ne obi koye store ebi na maame ko kire obi nche sikani bi nchen na owie sikani ne nkakra na sikani ne wonim ne source wonim koye ofa so obi yie ebi nyame ama ebi so a na bibi sunsun bi taye kire enti wo wie ana no na wankasa so wo wie wankasa so hyabre na wo sai wo hira obi biara obi biara na ni brade no ni mpa na de papa bia nka ni nsem na wie ye so eye basa matema die efa che wo hwe ye wie na sesesu no ebi ya ba ho amenua sakrama me wate na fa wie ye papa Emrew. Emfa Emrew. Emfa din papa Emrew. Ye betwe ye ho. Na ye twe ye ho ba. Ye ba be hwe ye next video no. Ye next video so me share na me pick ye ho no. Esan say. Binim say normal or natural or what means me kire. Sade ne ye media na ye nyina ye bi. Ye nyina. Ye media say de mani ku hu pa. Basa koyi obi dia metia mamani ekuhu die but eya ne nkuhu no wonhye dan koyi tete de ye mea media mani ekuhu no se ade ne media me authority wo so me wotumi wo so ntina mamani ekuhu ana de enya media no me wotumi ne kodu ba bi pe ntina mani ekuhu ho no mentiase ana ye natural se enya wo dia wo ba ni biada ye wo de nso a etu anyonko ho a etu adua mu ye twe ho ne ya ba ye ba ye hwe video ni wia meni mama nhira ye be koso na ya discuss na ye hu sane ye betime sua eno soso emu ade found to ni paswe no ni penya ye found to ni paswe no ni penya yo adafo mamu yina akwa babio e de ba emfa wo hu ento onipa so ye kasa bia emu edu onipa so ne ne te onipa ne ne ya ade yina na ye mfa ye hu nto nipa so no na aye hu kakra enti ne yetwetwe ensem ne bipie se ne beya ye betimi afa emu adesuade na awie yi ye bekwa kohwe ye next video no mene ma nhira ne wa ye behwe ye next video no but ansa na no memfa eye maboafo enkrato yi entwam na mini wondwa yinwie wie a ye bekwa kohwe ye next video no eye garlic hair syrup ewo ho eye edema emma ahosiesie se emma ye hormones no ebetimi agina yiye na yebosome bremu aboa yen yedu ye mpani mfie so se bia menopause bremu ene sa ne omani nyina nya garlic ni bi na no no ma esiesie hormones ni nyina wo ya baba wa bosome so a woni wo hawo ena odu mpani mfie so a mpani mfie so woni wo hawo nyame abode edu ba bia eya na hwehwa kakra enso garlic eni edura eboa na ehye wo de ne ma wo eye dendenden as abesiriwa ana ababawa New Chinese Hospital so one men can show say eba ne nompemu eya de nompemu hawa tatashe say wo nane mu na abuo say afikiro so osisi na ye oya udwonku
ana wabeti chese bibi biara fa dompe hu bia no bomodi ana ne won entu anamon na wontimi ensiesie emfa mawo esanse wonim ne woye ene fa ne dompe mu eye ayaresha oh tatashe won de mu ba ko pe enti bomodin na ehwehwe won kira kwan won kran ha wo kumase na se wodompe ena eho atechema okwa wonom etimi asiesie edi amawo reflow pad and baby diaper. Reflow pad and baby diaper. Reflow pad near for a ba one. Just say when you see one atabano wa fine. You feel comfortable. What you say yes. What says you baby bow a cheek dump. And as I said, what's not here? Won't show a cheek. Into no a reflow pad no. I will hold the mama ba one. Won a do on penny fee so or bus me brimuno. Esiesie won fefefe na baby diaper no so eboa ma ye mba no trumu kokko enye wo mo sansan hu won to ho wonya heat rashes esanse eye 100% cotton na wodi aye baby diapers no eno so no wonya bi na wodi siesie wo abofra no ho a e ma brebia na kwada nanim sedie I say your well-being is our #1 priority because you deserve the best. Sa and reflow pad and baby diapers for no one more can one the boy echi Adom na send him di kan men kohwe yen video no na yen bra ye ba ye betoa eye yen komo twetwe no so ya asamo this will be na dream my efo Eya someone kasa. Mama. Sweetheart. Asama papa ne kan ye ma me etwa ha ne se. Wo de wani ku hu. Wa horo chance man ji waduane. Na de anya emmoa ne de sabe ebu am sam ye mmoa. Enti aduane o madi nansan ene na atwam nyina o de fufuro no. E de fra dada no. Efra ne de ba ye nipa. Ya setene mmoa. Ade bi eye dia ye ni ku enye ye dia ye ni ku eye normal ana say natural ana eye den man yesa ya bro ma wo di ya bro enye ade ye nipa ye ho ade ana because ye ntimi say the bible can say do nyonko say wo no ye be den ya do ye nyonko te say ye how ya bro na abrabo ye boy say obi e de ne bamam ana kofa obi akola the baby say be a me ba my sister ba and I say we stepchild na akwala na te nchen wo hwe ni yi a wo fi akoma me hwe ni yi a debi me de say ye di aduane ye hwe wo ya ye frɛ say ye fo no ba yo aduane eye ni ye do aduane adorin aduane na wo wura nkofo bi fi a omo de aduane bo abro omo de kame ni pa yes e kom de ejanka wo wura fi ho no ejanka no oni ano nti maame ne mba didi na janka na mobo te ho nti ho woni wura ho na se eh we de na kofi ejanka na adwo ejanka ne akoso ejanka ti we de oyare baby enye yare na oyare na ko brane na edeno ye woni pa bi wo ho a wodi wade owo abusuamu abusua japade mpo de ma no o de abroto obeyi egudi obetwodi asase obetwa ton na aye bisi basa sankofo no wo ma na wona na bisu aweraho awumewuo apatuwuo empa wo fie da efiri se wa nhwe abusua na ntwa nko nti ono so ne mba no so entwendu. Now is it always the case the bia sanisi eye nipasu ene suban bia ewo yemu bi ho na ewo nipa ho nti ene no wo ye ne dan a nipa bi ya abro hwe se aboa kwa abro wo ye hwe ye se osise efo tiasia nka nya de nka obema wo kwan aboa mpo so wo hwe aboa ye he wo wuro bi fie bo sa ne kra di nachi ebo se first anaija mo na odi nachi kraman na odi nachi kraman ni di nachi fi se hwe ni yiye kraman ni di nachi fi se onukro ya aboa no mpo penasem nti se woni nipa wo fie se wo ye fie wura se wo ye dwuma mu pani se woni obi ti fie anasa aware ekuma ensenom ye ma nipa hu kitahudie no ehia ye
me Nto Nipa ejeje mu no bi nim dwonkukura ade be so ma me twomra sa question wo ya so bio I think say me pese ye dom wesuko wo kakra okay me pese me hu say me I'm being real. Yeah, they are very important. Me a realist. Yeah, I like that. Yes, me a realist. I like the word. Me pe reality no say emra bontene. Yeah. Se ade ne ye wo dia, me so say ne kura no e different from sad dia no enye wo dia. Me boa. Yes. Aha. Na ekwan ben so ene ye befa. Na yetimi ene ye nuanom atena eyiye sade ne ye dia na enye ye dia na nka hwa ade na ye me dia me hwe so no bebo modian so abom homode na ma hwe de enye me dia no so eso saa ade na say na ye nye. Yeah, Bible say Kristo mu nyamesuro no aya ebuha pa say Kristo nyamesuro wo mu a wo be hwe obi ade yiye fi say wo hwe ne yiye no wonim say atamwo bi wo ho de bi wo bebu ho atan ne kwasam gi say mekwa gangama ne ye tie yina no de bi bebu ho atan o ai Emfa ho ntu bibi nipa so ye ya ebubu nko hia de bi ni na heaven no se ma mekwa de wo gina ho say wo ye onwemfo na tu nipa fo we na bebu ho atan nti say ye de bibi dia ma obi ajapade bi obi adwuma obi ka wo ye driver ni ye se we can pay ye de car na ma wo de car na sisa banche porto si na egbugrum na nya wo kwan so na asai nti obi ade wo ye obi ade yi a e ka wo nsem na etene se Kristo nyamesuro wo mu a no kwasam so obi nkwa asori otifie otifie onkwa asori otifie eso na ni da ho nipa bi wo ho a so bi ade ma oye ni biara nipa obi so wo ho a otifie ontu anamon so nkwa asori na oso bi ade ma na ni da ho oye ni yiye etina kire se eye nipa ne yesu oye yesu ene ye ban no de be man yen si e be hwe obi die so yiye ana ye hwe ne yiye yesu ne ban ya nimpa su nanka se wo honankasa no se Kristo nyamesuro ati nipa ni mu a eso meka enye wo se yenye real enye nyamesuro bia ye se me hu nipa nim enim fefe aha na me hu nipa na me yese me yade aha na mum se nipa ni honumpo oni honumpo ye na etifi kro sisi a rainy season inso na etwen ebi ama hata me noyama na me kwa aduma na de ewie mate me noyama ye fi minsi osi hata ye wuso asi udi hata obi so asi ne dia hata ye na ni ho na aka nipa ba kwa na mienu inso ba no so otwa onokwa uti ha so wa ifi ha wa hu kuntan edu library wo na utua na ye de inso evil thought. Yeah, I am bro. I say huriye. Aha, huriye. Moje film pa huriye tirimu da. Na no se nipa ne ba na se ne nyoma na afo a enya wo de a. Ba ma ya na e kan so se enipa na yo mu di ba de san so yo mu ta di ye wasase so. Wa wo so be di ye good yo di papa no wa nya sa. Ye die no se na e fence. Ye die no se David Keche Solomon ye die ni de enche. Ewrade twa won se nchekere hweti o ye kasa yedi a yedi ne se ewrade ama na me de agya nchirima wo ye si yedi na waye emwa ma foforo aya emwa ma foforo ene yedi ewrade si me hira no waye nhira ma foforo wo yedi ene se mama hira be ni ma me ne hu no TV so ni be ni we de kwoto no wano ma hwe so no so to aso ne nana ni hwe so okuta Bible ye hwe untale shem wo hu se ne nufugu mo ene ni yedie na te se wo de Kristo mu subampa bi edi wo de to the good legacy ma me ko we nhira nya ka nhira nya enye dan nhira debi nhira ne Kristo mu apam me ne Kristo wa apam nhira ne nanti konkron me ne Kristo nanti na Kristo ma na montuo eye ma na motuo wo wura me fia yare anka wo fie ho no wo ho bi me lie me blood lie if we say Abraham otuana mopa she Abraham yiri bi friend Ketura Sarah Genesis chapter 25 Sarah wu ye no Abraham ko wa baby ya friend Ketura Abraham ne wo mmansia Abraham wu ye no Ketura kacha ne mmansia ne say mo bi ankwa yie ai sister Ketura adai ai o say mo bi ankwa yie
na mo papa Abraham and so share your sister Ketura for ni bi we asenti ya want Ketura sister Ketura kwa for Ketura Dickiness Ketura so for Ketura so mami Ketura oh Dickiness no Ketura ni Dickiness what doors papa so mami Ketura hey so mami Ketura ya no pompa adwemboni Ketura adwemboni na ya wa mami ba ko bi so no so abro 2 Kings chapter 11 oh she say ni dina be fa me no ko oh the odi bad sa odi bad who said the bewu no no start so okum adehwe ai oh your friend is ni di ni ti na starting oh adwa wo hink wa kai na da meka ya nsa na ya sorry meka pepepe nti we obi de yi a wo su de yi we obi de yi a wo su de yi na ye ko bola na bola aba ana bola ka aba wo ni ho a wo yi ni de aka ho ene nche wo yema Christosum ni Christosum ni ne ba Atalia ya wo Dickiness Atalia osofu Atalia yeah asofu Atalia sofu mami Atalia Dickiness Atalia elder Atalia ya asofu Atalia ensamboni no mudie omo keka wonim kire nyame sompa omo pamu ahoden Yesu so ba ntem okuta na kotua o de bro miniu mienu se ye ndwuma ye den etie ya Atalia Yesu ba aya show me fi de Atalia ne Ketura Ketura ai o de be fi de guess sheme ba bio Mia me ba be ma ye ne di dwuman enso ewo fie ha me nua be ma me ba me sofo me difo ane me difo prophet Dr. Eliphas Ankrakutin papa maybe I will be awie me chia wate Yankopon enhira na 25th of this month and 21st until 25th of this month to the 28th of this month or your program fine be pa and House of Prophecy Ministries omo presenting ATC 2023 let you say ATC no ase an say ATC no the conference at the table conference let you say the table conference no na wo ye no from the 25th to 28th of this month was Santa Maria Family Friends bus stop after the Mona School na House of Prophecy sorry no na guest speaker no papa Reverend Thomas your sin ono no begina mu ene me bei aka nyame asem akire nyame ma na host pastor and send mark and prophet Dr. Eliphas Ankrakutin eno nti no bomodin ase obekobi na wakosua onyankopon asema ebeboa me no mienu awieye ebre ewo bra ya hye at the table conference ede ema nyame emma House of Prophecy Ministries no one present sa dwumadie nti bomodin na akobi why akosua de yetwe ho keto ebi ne aba ye bape betua yenkomo twetwe no found to ni paswe no ni penya ye found to ni paswe no ni penya yo adofo e mamu nyina akwa babio enche bia ebe sori edwumadie ne so na me mma na omo ye loyal no the loyal viewers am no bon komo ewo program ni nyina so no Rahina Zakaria waba Rahina ba o say I look beautiful Rahina nyame onhira wate me show come say e be we series na oba Adobia na oh hini yiri wo friend dempo Adobia okay na wawo why enti no ye nyina ye ni beje adwa money one so say me kan cham say waba wu or around pa na o hwedwumadie na adwa onso nyame hira why class prophet nyame onhira Kofi TFP ono so say I'm really enjoying the show. Your program. Also the way fit achievement here. And not the buy. Also I'm really in support what honorable guest is saying. Also American onyo ya drink. Na yenchia Madam Cecilia. Afua kwanso Emfa Emano. And so kewo Azameti. Ono so say ochia yen ewie na ewie also say ehu. Yehu ayefe pa eno nti no
o mayamu na Prissy Asare nso ose odupon also messages na ba bebre ba ye bre na ye bre ntima minja mama na efa wodie no eto aso na yen sorry so ai okay and then now what ye yen pai bokese e wo Nsura prayer camp and then now what anopa ye sha se 9 na ya pono 12 o'clock for ho be shim e wo Nsura prayer camp ka so Bodjasi road mpacho Tuesday ahomache e branda ahomache 4:30 to 5:30 hweme fidie kase so afa branda bia ye mpai bo kase so e wo Makati Hill Mango Line Awurade enhyirawo me number ni 0244 570378 Mama da so papa Nyankopon enhyira se me frɛ wo baaye yes sorry so idie na me dia happy 61st birthday Kwama Mr. Ansan aka Agenda happy birthday to you ya yenua ba Tina camera ono de ba say Emfa Emma papa say odi eye na woda pa enti no Mr. Ansan aka Agenda happy birthday yes sorry so Nyankopon yen adoma wode da sa neche yen be san asinkunya na ne aka nyina ese say yesua no ye de abremu me producer director Madam Sarah Opare Blessing Ani ena Priscilla so ehye ho ena Pamela so ehye ho ye wo Nina wo ha ye wo Tina wo ha ye wo Mr. Dodu wo ha ye wo Mr. Jeff ana friends omo nyina wo ha na me wish him a very lovely weekend Yakopon ya adoma dasene o de cheyen ye besan ehia Dr. Prophet Eliphas Michia wonso me papa ahosu prophet ahosu Michia wonso crossover NFA me ba somewhere na amwating blessed hand of God Michia mo nyina Found to Nipa so no ni penya ye found to Nipa so no ni penya yo